Da se to promijenilo zadnji put kad sam bio? Da, baš. Vidi. Ne, kako? Da li taj brand odražava tvoj svjetonazor? Very effort. Very effort. Wow effort. Opa! Boste pa. Ma ima ti jumpovolja. Jezus! Ha! Ova noge, a? Bok ekipa, ovo je Nikola, evo ima novi bicikl. Daj bi Nikola rekao nam nešto o svom biciklu. 8.000 eura. Koliko to kuna? Rad zaradi, to je mjesečna plaća od Kolinde. To je šok crni. Crni da stave. Crnu vilicu jer sam rekao da stave jaki crni šok da bude isto. Crne isto kočnice i grip sam rekao crni da stavi. Gume rekao sam isto da mora biti crno, a jedan dečko u tim klasić mi je rekao da je najljepša boja narančasta pa sam stavio tu. Tu kad klikneš onda ovo je pizdjec, ovo je još veći pizdjec. Koliko ima brzina? Kočnic ima 1, 2, 3, 4, 5, a bar 10. Bar 10. To su disk kočnice? Imaju Batman, ove, kak se to zove, ovo s čim koči. A ne znam šta ti još kažem. Boš ti dobar bike bude. Super. Ima tu. A ti pizdjec? Хорошо. Ne. Može, ali pa skači dobro.
Ma ne može se rolat. Aha, kak sam se sfurio. Otvor ženo, kapiju. I spin. To. Sad šta imaš pisat? Pio si ovaj Bloodborne, to mi je sad sljedeći podcast. Ja, A spojilo mi sranje jer ne znaš ili botomiraš ili ne. kak sam tu stavio. Baš sam se trudio, je.